ҳарчанд меровар ва ҳатто имонбек мунтахаби англияро заиф мешуморанд бинандагони арҷманд, ман фикр мекунам мунтахаби бози англия барои махкул нест, заифе умуман дар бораи заифе гап намезанам. даста заиф нест, бозиаш заиф аст. Ин ду мафҳуми фарқкунанда ҳастанд. мураббияш калхоз. Не, бози заиф ҳам ҳар кас гӯем ки ҳар хел мефаҳмад. Бози заиф гуфта шумо кадом шакли бозиро дар назар доред. Бози заиф бошад натиҷа ба даст ояд, ман фикр надорам ки заиф аст. Ба Англия мо мебиёем. Англия мавзӯи дигар аст. То Англия мо ҳатман мерасем ва ин баҳсо албатта ҷои худро дорад. Англия мавзӯи бисёр ҳам ҷанҷолӣ аст вохиан. Ва танҳо ҳамун мавзӯе ки албатта айни замон ҳамагон дар мавриди он суҳбат карда истоданд. Англия чунин иқтидори бузург дар хати ҳамла дорад. Букайо Сака, Фил Фоден, Ҷуд Беллингем, Ҳарри Кейн ва дигарон ҳатто аз ҳайати захиравӣ ҳам агар мо назар бандозем, ҳатто он бозигароне ки даъват нашуданд, онҳоро агар бигирем, хати ҳамлаи хеле пуриқтидор дорад мунтахаби Англия. Вале бозие ки айни замон гӯё ҳамагон аз он то нузаи хастам шуданд, норӯзӣ ҳастанд. Ҳатто ҳазле аст ки аз телевизион дида ба девори сафед, дар тариқи телевизион бозии мунтахаби Англия дида девори сафедро нигоҳ кунӣ, он беҳтар аст. Хуб, Англия натиҷа аст бозии хеле бад ва заиф. Муҳим натиҷа аст ё бозии бад? натиҷа албатта айни ҳол дар футболи прагматикии Аврупо хуб аст, валекин аз як ҷиҳат агар бо ба ҷолибияти бозиам нигоҳ кунем, бозишон баробар ба сифр аст. Бубинед, беҳтарин бозигари Ла Лига, беҳтарин бозигари Бундеслига, беҳтарин бозигари худи Премьер-лигаи Англия дар як ҳайат қарор доранд, валекин Саутгейт Беллингемро маҷбур мекунад ки қафотар дар хати дифоътар қарор гирад, яъне ки бештар ба корои тахрибкорӣ машғул шавад. Ин барои чи аст? Барои ягон кас фаҳмо нест. Бубинед, мо мисол агар инҷо суҳбат мекунем, мухлисон мегӯянд ё тамошобинони телевизион мегӯянд ки ҳеҷ чизро намефаҳмед, бехабар ҳастед, валекин коршиносони бузурги футболи Англия ҳам танқид мекунанд ин шакли сифати бозиро. Албатта натиҷа бо Данияву Сербия мешавад, валекин суол ба миён мебиёд ки оё бо дастаҳои топи мисли Испания бо чунин бозӣ натиҷа мебиёд ё не. Ҳамин аст мушкили худи Англия. Ва албатта дар қиёс ба дигар мураббиён, чугуне гулӯзам дар барномаи пешин ишора кард, Саутгейт натиҷаи беҳтар нишон медиҳад, валекин бубинед айфонро ранги Nokia билайн истифода бурданам он қадар аз рӯи мантиқ нест. муқоисаи беҳтарин. Гулдуз медонед, проблема дар он нест ки футболи берангу нур нишон медиҳад натиҷа ба даст меорад. Ин ҳайат метавонад ки 5 голи ба Сербия ҳам занад, ба Дания ҳам занад. Иқтидор ҳаст, аммо футболбозон намедонанд ки чӣ кор кунанд дар майдон. Яқин аст баъзе аз нафароне ки собиқ футболбоз ҳастанд дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон бозӣ карданд. Ман дар назар дорам Иброҳим Рабимовро, дӯсти наздикам аст, ӯ мухлиси ашадии Англия аст. Дар мавриди мунтахаби Англия ҳамҷо суҳбат кардем бо ӯ, мегӯяд ки ман намефаҳмам ки чӣ тавр бо чунин ҳайат футболи ҳуҷумкорона нест. Дания фишор меорад, Ҳарри Кейн маҷбур аст ки дар дифоъ бозӣ кунад. яъне ки Букайо Сака ки дар Арсенал бозии тамоман дигар дорад, дар Англия ҳеҷ аст. Хуш, Фил Фоден, ман мегӯям ки барои чи Фил Фоден заиф бозӣ карда истодааст, танҳо бовар кунед. Фил Фоден дар Манчестер Сити так ҳуҷумкор аст. Дар марказ бозӣ мекард, бозисозӣ менамояд. Дар канор ӯ ҳеҷ гоҳ дар Сити бозӣ намекунад. Дар он ҷо Жереми Доку аст, дар он ҷо Грилиш аст. баъсо дар баъзе бозиҳо бозӣ мекунад, аммо гапсарин аст ки ӯ вазифаи дриблинг кардан ва аз дифоъгар гузашта партоб кардан надорад. Ӯ бозисозӣ мекунад, аз канор ҳам бошад. яъне ки барои ӯ мувофиқтар аст ки як-ду пас кушода шавад, зарба занад ё паси головар анҷом бидиҳад. Дар канорро наметавонад як бар як аз рақиб гузаштан. Дар мавқеи одатии худ нест ин бозингар. Тренд Александр Арнольдро нимуҳофизатгари тахрибкори дуюм монда умуман ба ақли ман рост намеояд. ин футболбоз ба ҷуз аз партобҳои диагоналии дигар коре намекард дар бозиҳо. яъне ки худро маълум аст ки нороҳат ҳис мекард дар ҳамин мавқеъ. чаро мемонад нофаҳмо. вақте ки Ҷаред Боуэн метавонад ки осон дар паҳлӯи Деклан Райс бозӣ кунад. хуш, Ҳарри Кейн ҳамлаваре ки дар куҷое ки набуд, бале ҷоиза ҳам агар ба даст набиёрад, аммо беҳтарин шонзан мегардад доимо. дар Англия мушкил, дар Бундеслига, аммо ба они муҳофизатгарон имкониятҳои хуби голзанӣ ташкил карда наметавонанд. барои ҳамин дар маҷмӯъ ман Саутгейтро намефаҳмам ва ягон нафар метавонад хотиррасон кунад ба мо ки ба ҷуз аз финали Еврои 2020 Гарет Саутгейт ба ҳайси мураббӣ чӣ дастовар дорад. ва даври нимниҳои ҷоми ҷаҳон баровард мунтахаби Англия. Не, ман дар назар дорам ки ба ҷуз аз Англия. ба ҷуз аз саволи шумо нафаҳмидам. Ба ҷуз аз мунтахаби Англия кори дигараш. Не.
او به حیث فوتبالباز هم اونقدر خوب نبود. به حیث فوتبالباز هم تا دور نیم نهایی چمپیونات اروپا برآمد. در ضحایت ذخیروی بود گلروز. ساوتگیت فوتبالباز اساسی انگلیس نبود. نه فوتبالباز اساسی انگلیس بود. اونجا شکست خورد اینجا شکست خورد. او حتی در پنالتی و در رقابت در سال 90 در رقابت با منتخب آلمان پنالتی را نمیزند و با همین منتخب انگلیس از ادامه راه مبارزات بعد از دور نیم نهایی بینصیب میگردد. به فینال نمیبرد با ایبیو. قبول. کدام بازی انگلیس را شما خاطر رسان شده میتوانید که در همونجا فکرانی و عقیده های بهتری نگرد ساوتگیت نتیجه داده؟ نه اصلا این گفته های شما جا دارن لیکن گپ سر دیگر چی میرود؟ گپ سر نتیجه درست گپ سر با من هم پیسان نیست بازی منتخب انگلیس. درست با همین حیات انگلیس مرا سرمربی مونید انگلیس از گروه میبره. از خودت اول در برخچی سرمربی از این حیات بهتر هم بود. از این هم حیات بهتر داشت انگلیس. خوب اون زمانی که وین رونی بود، استیون جرارد بودن، فرانک لمپارد در خط نیمه بازی می‌کردن. دیگران ریو فردیناند از اینو بهتر بودن ولی اونها حتی از گروه نبرآمدن. با بازی هجوم کرونا درست. اون حیات ستاره ریز بود. اما همچون دسته متحد و یگانه نبود. خط دفاع اونقدر پرقوت نبود. این دسته متحد است. خط دفاع نه متحد است. گفتنی هستم که کاری بهتری ساوتگیت در اون است که فضای خوب این زمان حکم فرماز در دسته. یعنی که بین بازیگران یک اتفاقی است، یک دوستی و رفاقت است. انا همین کارو کرده توانسته. خود اومدن کین به خط دفاع خوب است. بله. اگر رونالدو میشد عموما نمی اومد. بعد باید یک سر زیادتی. با رکلام و تبلیغات داده نشود. بکخم بازیگری بزرگ نبود هیچگاه. نه من بکخم در نظر ندارم. شما نسل همونها رو گفته ایستاده. نسل اونها رو گفته ایستون. بغیر از بکخم اونجا با اصطلاح یک گلا بازیگر دیگر بهترین بود. کی بود؟ رکلام رو در نظر دارم. او خیس جرارد و لمپارد دو فوتبالباز هستند که کاملا در یک وظیفه حتی در خط هجوم هم بگیریم. نه این فکر شما کاملا درست است. از این دسته هم دست منتخب انگلیس بهتر در همه دور زمان داشت. انگلیس‌ها همیشه فوتبالبازان خوب داشتن. همیشه است. ولی با اون بازی هجوم کردن که شما میگویید اونها از گروه نبرآمدن. از گروه نبرآمدن. ولی گارت ساوتگیت با همین بازیگران که اینها هم بازیگران بهترین هستند علاوه در خط حمله دسته رو در دو مسابقه قبلی به دور نیم نهایی میبرد. بعداً در مسابقه قبلی ایبرا به فینال میبرد با همین شکل بازی. مثال با شما مثال فکت دلیل از روی امور ایکس جی که این زمان در فوتبال خیلی مود خیلی ترند است بهترین دسته در دور گروهی کدام دسته است برای مثال من با شما میگم خرواتیا بهترین خرواتیا از ایتالیا بهتر خرواتیا بهترین دسته از حساب امور ایکس جی است 5 دارد در مرحله در مرحله گروهی در مجموع بهترین دسته است از روی امور ایکس جی اگر بگیریم انگلیس حتی از کیلیان امباپه پستر میافتد حتی از یک بازیگر ولی منتخب خرواتیا اکنون بار خود را جمع میکند به خانه شان میرود منتخب انگلیس رسیدن منتخب انگلیس باشد و دور نهایی میبرد و در اونجا هم اونها فکر دارم اونجا هم غلبه میکنند و دور نهایی شما بهتر هستند گلروز اما بیت انگلیس را مقابل یک دسته اندک بهتر ببینید دیدیم اینجا نتیجه بهتر نشان دادن است بازی‌هایی که در سال 2021 بودن در چمپیونات اروپا دانیا اونجا بهترین بازی کرد این زمان همون بازی آستریا برای مثال نشان داده ایستاد است همون درست گذاشتند با بازی بسیار بعدم باشد با بازی دفاع کردن باشد ولی دانیا رو این زمان همه فراموش کردیم انگلیس رو در خاطر داریم که به فینال برآمد دانیا رو کی فراموش کرد است من نه دانیا رو دانیا 330 یورو بود در 2020 بله اما به فینال کی برآمد انگلیس ولی از همه بیشتر ایتالیا رو نگاه می‌دارند برای که قهرمان شده بود بله درست 100% و ایتالیا هم تو بازی دفاع کردن داشت خوب انگلیس با چنین بازی به نظر شما تو کجا می‌رود من پیش از با شما سوال دادم من میگم انگلیس با چنین بازی تا دور نیم نهایی به اصطلاح مینیمم میرود بیاد اگر امکان باشه یک دفعه حالا ستکه مسابقه رو ببینیم اگر که خوب از کارگردان خواهش میکنیم که ستکه مسابقه رو به ما نشون بدین ستکه که ما میتوانیم به اون متوجه بگردیم خوب مرحمت رقیبانی که میتوانند با منتخب انگلیس در مرحله نهایی بر سر رقابت وارد احتمالاً اسپانیا و آلمان خوب سخت اومد میکند با انگلیس این هم درست اسلوونیا رو گذاشتن چندان مشکل نیست برای این هم درست بعداً خواه شویتزاریا خواه ایتالیا از روی هیئت گویم فعلا برابر با انگلیس نیستن از روی هیئت اما از روی بازی ایتالیا بد نیست بله ایتالیا بد نیست پرابلم حمله ور رو حل کنه اگر همه خوب بشود هری کین رو با ایتالیا برن هری کین رو با ایتالیا برن و باز هم گپ سری ادامه می رود که در مرحله نوبتی که الان نیم نهایی می شود بله از اون سو کی مقابل اونها میتواند بازی کند
нидерланд румыния меафтад خب به هر صورت нидерланд румыния австрия туркия боз ҳам яъне ки ду қисмати номувозинат мо дида در اون طرف جنگ سخت رفته ёк не испания дания олмон португалия фаронса белгия بله топ дастаҳои аврупоӣ қисмати поёниро мебинем инҷо ба ҷуз англия италия нидерландро ман бо тамоми эҳтиром айни замон дастаи топ намешуморам он ҳайате ки дорад австрия бозии خوب شده است بله بهترین هنگامه اساسی است به هر صورت اگر با اون طرف صد که نظر بندازیم با این طرف صد که نظر اندازیم دسته‌های بهترین در اونجا است همه قوی و بالا رفتن اینجا تنها انگلیس است از اون دسته‌ای که با تمام معنای فوتبالی توپ شمرده میشوند از روی نام بله اما اگر صفت بازی رو نظر کنیم برای مثال австрия بهتر است هم از روی صفت بازی هم از بلژیا بله از روی صفت بازی من هیچ جای بحث ندارد австрия اینجا از انگلیس هم بهتر است از ترکیه هم بهتر از همه دسته‌ای که در این طرف صد که هستند بهتر هستند